So we NDC. Me NDC na ade ha me nkasa. Ana me NDC ni na me nua ya ade na nyam se me nua na ya ade nti me ma me nka. Wa wo nua be ya ade na wo ma me ba papa ba wo ya ade nye na so won kama won nyai na obegu so ebe support nzo nya ade bone na onye ni papa. Good board na Sami Jamfi Mr. President Mama Emma Sami Jamfi down on fa good board na mo aye dawo or di biala omo di sisi asama ebe ka kire Sami Jamfi say good board no mo te no man ganem de biala di ni wa mo fan sisi o di akwa 12 million ni uni asem so be nya dwama so billion so kra ni uni asem was say am say ateso dollar ko from me say ateso Buzanse niema ya de yadwuma no yateswa na eya mumusa mo ho mo ya de amonkom nkinko busemu ansa na mo ya de no eni kwasa mo ye ni ebe ka no maka zemi nye video na emabufu kura emabufu mbese mebampo be kasampo ebze Ghana no kasa o mo sei ade how pa menka enhya o mene nenti o mene edwama surprise Sami Jamfi mehuye ni eto good no yani ye gold odwuma e ko 40 years omra me and you ye nyina yesia no bi ankyere na adwe ne musa no kwese no nyi ya no ne emfa adwama so chart ma no ne ya deal good a che no so omoma price no wo hom ne emfa compense won siesta na abste what good so 12 million so ayade ma ade aba 10 million ego so teso ye fa 10 million Sami Jamfi ne Mr. President Mahama, want only 10 million. Now, Missimu gold board no. Move 3 years in that person. Gold board no. The best trap about 12 Ghana hapa. To a nearma aquayeduma. Accident a mesh here, women who are prepared. Trap some cram 10 and 10. Galam said, you may women near here. Shame him. A cruel gummy. Ni kroketwa me to de akoye dwumu e was site accident moto ni moto ni e condemn me kon me tan ne kra tan tanin body nyina udi gold board aba be sisi ye o man ye ne e otem kra me nyonko bibini uto gold a 20 said de wo pe de wa wo tena se mo pe na mo de to gold free yensem udi gold board to gold cheap wo yensem ka che se o de na man se nya gold $8 million. Menya ne den. What is simi amikoto de ba no menya ne den. Ani dia mani beje wo mamu no ene de. On to amia me de ba na wo to na de bia me ye ho ye no. O ma me were ho. O de 2 days pe e ko 3 days. What good so bro 10 million. Enam 100 million. What to bro 20 million. Edi enti na basa ese monwene ye ne ye adwuma no ho monwene ye ho yenko ye adwuma hunu yenko brem prepra yem famra na mo good board form fasik sika ketua bi nye good influence na mo mfanye mu hu ye ne ye tu no de ye ntra ye EBCD ma ye nya adwuma ma yenko ye nim adwuma no ho prepra no ye de tram se adwuma we prepra ye ni a one ebe fair hospital na one ebe me adura ade but the share ho you need come for ma we munti o kan ya say menka good board mo de ababy board na mo de ba o ma we mu no ye ne you too good no ma say emeboa ye mo de ba se mo be kunya mo de ba se sisie na mo de be sisie sa akopim se mo aban ne be so no mo free akonya so ma semo de be boy o man we mu Ghana na Sami Jamfi amyenya $8 million no yani ye tunu musase ye wo sen da ya kanso musase gold o de 200 million na ade ye to de ko ye gala no at ye matete so Ghana no kre no ye nka memenga so ma NDC amamu no mbu ne nyawo anase Mahama mamu no obu no ye mpo ye pene good board no mo de ye ne so good aduma ye no mo de sisi ye ne de eze ye kan mo de sisi ye ade ntina te good ko 100 million abra ne ma ye de ton ye aduma so ye nte so o ka kan mo se ma ye nka sa asem mo de mumu ye mo tambe so o to my 12 million na o ton
Because I said drama so crana go the price that same. Ah no autome 12 million. Bibini nya ne nya bipini a wa nya ne defe a won te ase da. Bibini nya ne nya bibini a buoni de onya sa ne ma no obebu batu be nya bi. O mu se de wo bu akun da. Omba Ghana hatoto Ghana na ototo gold no okwadwa manso a o de compare na ewo fom eni su bibirige emro so be 50 million 200 million plus na 200 million plus buza se o de akọ 10 million na dwa so price da sen na mo nyonko bibini de mo nya mo nyonko bibini a mo mia ye mene ye toma eni kama fonti ye mo pen na o man mo de ye to gold 100 million na samija mfi ama Ghana yenya sika $8 million ya moka no yene ye tunu so busanse yenya sai busa ye musa yene ye tunu se yenso yenya gold no yenya sai sika sai ne yenso yenya de beye adwuma ni nyina na ma chinchim yensa age no man mu a obegina ka kire me se samija mfi abo no modern na the good board wanya sika ma Ghana mo kano ya munim de ha mo yani ya yutunu busa bra ye bre o de good akọ 12 million onum so wa ya ade ama o sa atam ko 10 million yeni reka ye mka ho asem bi why mo mfa nko 2 million 3 million 10 million yeni reka ye nka good board asem bi de mbeton bia nyankopon wo hwemo sami dem fi to good ni ye no nsisi ya nyame hatasoro ohun de wo ye eye papa mu ayini ye wo man mu ye wo mu yanko baby bayin boss mu se me bra sami jamfia good no na me asansensam no mamun kama masonti ade muniano me na meka muniano o man na ewum no obia bibikoye ya tumu e course no ade na mama mi boss ma meka se bra ready say ni na de ombe ye bia me se good o 2 million kura yo man mu ha beton yanka se enton yo modi die no eya nyame bebusa wo mo enya ehun ne ye adwuma ye prepare no prepare de trama anya yizi obi mre ko bi no obi mre momone na wo amono ne wosoro na Ghana ate ya se dollar kofom te oto de opa wo de mo de mbeto bi amonto ye ne hwe kan kire good board for enu wa donate $8 million ena ye de on nya no yenso ye wo yetuni nya obia obeka se 2024 election Dr. Bawumia consider ntem dodo eni kwanse consider ni ade no I will tell you an authority ko sanipa no ni grounds into okay no ni grounds yeah sanipa no na only grounds because election on Saturday and adwena babesi Sunday no na nkran ha ye chin over 7 to 8 constituencies ni ade coalition centers nkran kwa the correspondents for town ahomachi beya 5 ye ko klote kole MPP ni bako eni ho NDC fon kwa ne nom kasa ye ba kion ha school ye wo kanishi he Accra Academy eba ho MPP ni bako kra na MPP ni bako kra ni ho this was Sunday ahomachi no ya to abanawie no na NDC fon so mafa mote ho ye ko wejagbawe Jerry Ahmed ho Jerry Ahmed de ni tri na ye NDC fon kwa ne gu ho na MPP ni ba akokra mpo eni wo mo se eno so so ma facility no massa they knew they had lost and there was nothing they could do said Bawumia be considering tembo one considering tembo nothing would change and the people were resolute to say even 1 week kra no be trans ye declare on be na me ba MPP before no move fee constituency centers coalition centers okokoda no Dr. Bawumia ne be declare so mokoda that time now Dr. Bawumia Mbeka say wa consider defeat but they were already in their houses they had accepted say or marry etinu me tese obi kan na Bawumia consider in term dodo I was saying ko to ne bo na consider na ma MPP phone na luceive him dom kwa benya na ne abautua yen colleague na abautua ho and na eye elikprim akrugu nkofo nko an enegu okwe nkofo ni na akwa akoda etinu
Saturday anadwo midnight no eba Sunday na ansana Dr. Bawumia be declare na nkasa no na coalition centers ho no MPP ni bia ni babia na NDC fo nko anegu and enya Dr. Bawumia na ka say MPP fo no mkoda omu ankasa no mutie results na eba ne boom 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 sadia na amane ebone kona no mum gya okoda intimesre na me kan o radio esu mo bia so ate say sa asem na e de share Dr. Bawumia no obi o de be share Dr. Bawumia no oni grounds na order dem no ono no wada and say bia so the studio na bibi dia fine no oni election grounds onim nia na ekoso ho enti no be ka sa asem say Dr. Bawumia na ma omulusu vim na obi akoda omu koda dada ansa Dr. Bawumia eba bontia ba be ka say wadi ntwu enti please let's set the argument right.